I prophesy bayaphuma abantwana bakho kwi-drugs. Asikho isikhali. Shout fire, shout fire. If I be a prophet of God, ndiyabavulela abantwana bakho bazawuphangela. Ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wayo. Man, ningobani? Ningobani man? Enzani apha? Wait. I begin to see blood. Ngubani uthi mna? Umntana wakho lo. Ngiphakamisa le ntonga. Enzani? Can I prophesy? Shalababakosa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Wait. Awodwa. I'm hearing a name like Awodwa. Heulana. I'm hearing a name like Awodwa. Nangu tata Awodwa. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Somebody say prophesy. Bani kama lako? Awodwa yula tata. Bani kama? Awodwa yula tata. Awodwa yula. Likama lako wena. Ewe tata. Kuthiwa ndincede namhlanje. Amen. Ncede tata. Ngiboniswa something like a spider web. Indlu yesigcawu. Ndikubona uphoselwa ngayo ebusweni. Ndikubona it's like lento bakuhambise nomgqwaliso namashwa nesimnyama. Kwenzekani empilweni yakho awodwa? Tata akho ndilunga empilweni yami tu. Msebenzi, relationship akho ndilungayo tu. Bathe sozuphangele. Ndide diploma tata 2005 zange ndaphangela human resources. Une diploma since 2005. Nayivona into ayithetha hlalani phasi. Since 2005 une diploma but zange aphangele. As a prophet of God, kuthiwa namhlanje mandimncede. Ncede tata. In the realms of the spirit, when my eyes begin to open, kuthiwa mandiyolanda i-ID yakho ngoba zinto ziyi-2. Bathathe i-ID yakho, bathathe i-underwear yakho. Uyalikhumbula ilanga ulahlekelwa sesi zinto? Talk to me. Ndiyakhumbula underwear ndisesekhaya ezilalini ndisakhula ngoba. Usesekhaya wait, usesekhaya ezilalini ngoba ndiyayiboniswa. Amen. Bayithathe phaya ezilalini. Tata. Washeka ipegs ecingweni. Washeka ipads zodwa, bathathe i-underwear yakho. Amen tata. Bakusebenza. And kuthiwa kuze ndikukhulule mandisuka apha ndibheke endaweni yasegquwa. Butterworth. Ungowaphi wena? Ungowasegquwa wena? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Say prophesy. Bathathe i-underwear yakho ecingweni. Egquwa eButterworth bayithatha bayoyisebenza kodwa wena ngeke uphinde uphangele. Bakuvala nakwi-relationships bakuhambisa nesilwane. Uyayala nto ndiyithetha? Ndiyayazi tata uziqonde tata. Umfana ebendinxibisana naye ndihlale naye 11 years but kwazile ugodwa ngoJanuary wabuya enxibisile endishiye endlini nabantwana. Namhlanje lilanga lakho. Amen tata. If I be a prophet, ndiphume kapha ndingena ku-N2 ndidlule eKomani ndingena eTranskei ndingena phakathi eButterworth ndidlule eMthatha andingeni ndedwa ndibona abathakathi ndilitshawe lamatshawe andihambi ndedwa ndiphathe irhele Cape Town, get ready for 4 Sundays of power. Mali namhlanje To experience the power of the by this Apostolic anointing. Ministry,
KZ Shiyani every Sunday from 9 a.m. to 2 p.m. Free transport will be available. Also catch us on DSTV on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45 a.m. Muway or OR Tarmbo Hall, Cape Town, Khayelitsha. Wait, mama nobani lo? Mama nobani? Ngiyazi into abayenzayo emshadweni wakhe. Hey, ngiyanazi premier and oil. Mama na imapha mama susondela. Kuthiwa manikhulule umshado wakhe. Le uyintoni kuwe mama? Mntana ka sister wami. Mntana ka sister wakhe uphi umyeni wakhe? Ukhona upha endlini. Hey, kuthiwa manithandazela umshado wakhe. Wama kutata kunjalo. Kuthiwa manithandazela umshado wakhe. Kunjalo. Hey! Shala babakho bamsebenze ngesula jok. Come out! Bamsebenze ngenyoka. She's free in the name of Jesus. Show his hand. She's free in the name of Jesus. She's free. Utswa eti kita. Come out! Mama no. Come out! Zanai. So somebody shout fire! Shout fire! Shout fire! Hey, nimenza. Wait, nimenza na. Nimenza. Nimenza na. Nimenza. Niacha. Knock. Come out. Bring me an oil. Yes. Ziyaches into bakufaka ezona. Othembe kina. Hey! Ngobani? Yeke. Ngobani? Hey! Ngobani man? Nenzana. Nenzana man. Pamsen. Yonke imithwalo ongene nayo iyothulwa ngegama lika Yesu. Andithi yonke imithwalo ongene nayo iyothulwa ngegama lika Yesu. Mama nobani lo? Sister wami. Oh, uyamazi nothethe. Nazo miyeke. Ngimkhulu. Yes. She's getting free. Ngoba abanye bethu fanele bakudala baphangene. But wavalwa ngaba bantu bakuvalayo. Fanele bakudala waphangene. Impilo yakho istakile. Namhlanje lento bakufaka yona siyayikhupha ngegama lika Yesu. Bendithi lento bakufaka yona siyayikhupha ngegama lika Yesu. Somebody shout fire. Wow! Yanbulala. Nonke man. Chicken? Zana. Can I prophesy? Umkhwaliso bakuhambisana uyahamba ngegama lika Yesu. Bendithi umkhwaliso bakuhamba nawo uyahamba ngegama lika Yesu. Khulu sima. Wama nobani lo mntwana? Phakama manginyama. Wama nobani? Sister wakho. Chomi yakho. She's bound. Bochiwe lo mntwana. Papa bazali bakhe. Mama usebuyasa. Mama kusekuyasi bochiwe lo mntwana. Wenjiswa nesilwane lo mntwana. Ngiyibulala lento bakuhambisana. Nimenzani man? In the name of Jesus. Nenzani man? Come out!